បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះការ search គេរបស់យើងគឺយើងបានធ្វើហើយការ click អីហ្នឹងគឺយើងទទួលបានជោគជ័យហើយការ search ក៏បានជោគជ័យដែរអូខេគឺកន្លែងនេះអូខេរបស់យើងនេះអញ្ចឹងដូចជា SGF អីហ្នឹងគឺយើង search ទទួលបានជោគជ័យហើយចឹងនៅកន្លែងរបស់គេនេះគឺយើង view យើងនៅពេលយើង click view ហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យវាចាប់ទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងមកលើនេះអូខេយើងអាចជា edit វា edit change ទិន្នន័យថាសុកចឹងទៅហើយអូខេ save ចឹងទៅអូខេហើយនៅពេលយើង click ខាងក្រៅនេះគឺធ្វើបាត់ទៅវិញចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទៅ view នឹង project របស់យើងនេះចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើម add icon អានេះមួយឬប៊ូតុងនៅខាងនេះមួយគេចូលទៅកន្លែង code របស់យើងខ្ញុំចូលទៅក្នុង include ចូលទៅ fit ហើយខ្ញុំ scroll មកក្រោមនេះកន្លែង checkbox កន្លែងនេះcheckbox កន្លែងនេះប៊ូតុងចឹងខ្ញុំបង្កើតនៅខាងលើប៊ូតុងមួយខ្ញុំដាក់ថាប៊ូតុងដែរslash ប៊ូតុងអូខេកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់វាថា view មក view ហើយខ្ញុំដាក់នៅក្នុងប៊ូតុងហ្នឹងគឺវាខ្ញុំដាក់ data id ស្មើឲ្យចាប់នឹងអានោះមកដែរចាប់ id របស់វាមកដែរអូខេឡា row ទៅកាន់ id អូខេអញ្ចឹងឲ្យវាចាប់ id មកដែរមកកន្លែងហ្នឹងគឺយើង click ហ្នឹងនៅ6កន្លែងនេះ5ហើយអញ្ចឹងយើងដាក់គឺនេះ6ក៏បានវាអត់ជាបញ្ហាអីទេខ្ញុំបន្ថែម id វា id គឺថា btn view អូខេ view ហើយនឹងមួយទៀតខ្ញុំដាក់ថា class ស្មើនឹង btn xs នឹងសម្រាប់ដាក់ឲ្យវាតូចទៀត btn success ចឹង btn successful ហើយកន្លែងនេះមានមួយហើយអញ្ចឹងយើងអាច run មើលគេអត់មានទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើង search គឺមានអូខេមូលហេតុអីកន្លែងនេះវា run តែនៅកន្លែងទៅ search ជាលក្ខខណ្ឌ search អូខេនៅពេលយើងលុបចោលវិញបានវិញអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ copy កន្លែងនេះមក copy ដាក់នៅមួយទៀតអូខេពេលខ្ញុំ search IG ខ្ញុំ click លើនោះឲ្យវា view មកចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់ index របស់យើងកាត់ div មក div ដែលខ្ញុំអាចកាត់នៅក្នុង container អូខេកាត់នៅក្នុង container ក៏បាននៅក្រៅក៏បានដែរហើយខ្ញុំអាចដាក់ថា $view id អាចដាក់ថា class ចុះ class កន្លែងនេះយើងឲ្យ load ជា background អញ្ចឹងload bg ណា load background វា load មក full ទាំងអស់អូខេ load bg អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ធ្វើចូល cn អូខេកន្លែង cn គឺយើងអត់ទាន់មានអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំកន្លែងនេះខ្ញុំអាច load bg background color ហ្នឹង black background color black ហើយដាក់ width វាម៉ាន 100% ហើយគឺ 100%
trên nhà hàng mùa đây nên đã ở position rồi position absolute ok nước màu ok position absolute load background vị nơi lại đây nhầm là cái margin zone auto setting zone ok chân lại ngôi dương ai đã nó crowd index ai ok đã nó crowd về bình thế chân nó về đài click bàn vị trình ok cái này cứ nâng lại opacity zone trên buồn ok trên chia smart chẳng anh em đặt set index để ra cái này số 3 rồi này chúng click bàn chúng ta set index mùi ok chẳng viên nào càng lời thằng hỏi set index mùi chẳng là p là nhưng click vào 2 rồi còn nãy nhưng trong card box mùi tiết đài chỉ tên tần này mà nhưng ai card nó càng lên new class call là mùi call chỉ đã có mùi sẽ cả đào ok hãy đã tha load box ok chắc nhầm vô load box không tập là gì ok rồi gì control load box chắc dương anh đã tha background color sorry color vài hai đã background color vài hai viết tiếng miền hải ok hay đã position absolute position absolute set index đã set index phía pi oh my god why with high with pass rồi hai chất rồi cái trình xin lại nên nhóm ai đã program quyền chắc nhâm cho ai mono cái nào cho ai mono cái đá nhâm tự đặt là thôi nhé là program rồi
ok 15% rồi trong cái đà nhưng ai ao top top đấy đọc rồi ok đọc rồi chứ nó về trong click mất cái sâu trang trên màu thế chứ nó về trong click hàng đấy nhưng ai chờ hai về tàu mình trong click là trang phật to đấy cứ hai về nào này nhưng click là trang phật máu đấy cứ về hai về nhưng vừa cả đã box shadow đã tham mới border ra dòng tam pixel border ra son pixel dot pixel pixel untuk ok chắc là như thế này nếu chia border ngoài dòng bỏ set đầu cái những click hàng cáo nhà này ok chấn nhầm châu từ cam các line nó file bỏ trên HTML sẽ nó crowd cái nó về để bên load nó cứ program hai line and search chân line ở về hai chân đồ lá dot class gì load retrieve ground dot hai đồ lá dot load box dot hai ok hai trong viên main này thì cái được bán mặt ok trong lấy lên nhầm anh mình kể có nên xin này đây nó về chế nhầm click lên button nó về nhầm click lên button nha vì sau mình như thế gọi là dot instrument dot on click lời cái ấn view function cái nó chơi được trang click đồ lá cái đồ lá ok copy cái mà đã control v cái này đã tha quay in lại tha slide down ok right click hoặc là btnview id ok còn tay thì click là cần ra về màn hình tránh như một tiền đó là dot load cái
load bg យើងតាមទៅថា load bg dot click function ឲ្យអីគេមិនឲ្យអាពីរហើយទៅវិញcontent អានេះដាក់ថា first out អានេះដាក់ថា slide អូខេទៅចំណុច click អូក្រៅអូខេអូទេអានេះខ្ញុំចូលទៅនៃច្រើនអាប់ដេតអូខេចឹងចូលទៅនៃច្រើនទៀតយើងនឹងឃើញកំហុសរបស់វាតាប់ទៅពេលនេះកំហុសយើងត្រូវការមិនអូខេនេះយើង scroll បានហើយណាទៅនៃ scroll បានជាង click ពី scroll វាឡើងហ៎អូខេចឹងនៅឃើញកន្លែងនេះគឺចុចបានប៉ុន្តែយើង scroll ទៅវានៅជាប់នេះ scroll ជាប់នៅមួយហ្នឹងទៅឡើងលើអញ្ចឹងយើងអត់ចង់បានអញ្ចឹងហើយយើងចង់ឲ្យ scroll ទៅឲ្យ fix ថាឲ្យអា background នេះថាបុក load box ហ្នឹងឲ្យ fix ជាប់នៅហ្នឹងមកអូខេបាទក្រោយនេះអាច scroll បានអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង CSS របស់យើងនេះ absolute ទៅដាក់ absolute ហើយយើងដាក់ថា position មួយទៀតគឺគេ position fix អូខេខ្ញុំ click ឃើញ background គឺវាទៅតែបុកតិចយើងដាក់បុកមួយទៀតអញ្ចឹងបុក position អូខេ click scroll ទៅតែនេះអត់ទៅទេ successful នេះចឹងយើង scroll នេះអូខេពេលយើង scroll ទៅលើបានចឹងយើង click នៅខាងក្រៅគឺបាត់អូខេយើង click នៅខាងក្រៅបាត់តែយើង click នៅក្នុងនេះវាហាយទៅខាងក្រៅវាហាយឥឡូវវីដេអូបន្តខ្ញុំនឹងទាញទិន្នន័យអូខេទាញទិន្នន័យចូលមកក្នុងនេះបង្ហាញនៅលើរបស់យើងអញ្ចឹងរងចាំវីដេអូតទៅយើងទាញបែបម៉េចអូខេបាយបាយ